Ngumatwetwe mlaleli, umkhupululi wakho wendaba. Chasa baba, namhlanje siki ngapha ngemabuyeni. Ukharu usimemile la, utwenzi birthday yomntwana. Manje ke usimemile solo kuthonywa izolo. Ngiyabona nje ukuthi hawa abantu badiniwe nje. Wangena umatwetwe umkhupululi wakho wendaba uvela bahleka isithimani sedume esithandwa babantu babantu. Tata bungangithinda lapho keza ngisathindisi. Nawufuna ithindwano yewize enkundleni zokuthindana ke sokuthinda-thindana. #matwetwe100 uyangithola ke nje. Vulana amasango yangena ingwenya madoda. Mbuzo uyaphanga kake. Mbuzo uyaphanga kake. Hey ungazongihlolela wena okusala kongihlambila isithombe sepasa ngafaka ne-roll on angijampisi. Awa man, angitsho ukharute umemini hlobo kwaphela. Allo ubaba lo yena Kirex. Uza njani nabantu bekhaya wena? Ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man. Ay man siyajiva siyavibe uyangithayida man. Yengathi ngiyakuthanda, answer for the question. Uza njani nabantu balana? Umbuzo ibasine special. Cela ungangirase. Umbuzo ibasine special. Angikubuzi ibasine special phendula. Ngombana kuthiwe kumenywa inhlobo nje kwaphela uzokuceda ichukela uzokuceda amakuke nenyama la. Umbuzo ibasine special. 21 questions. Uthi uyakwazi nje khona ukubala. It's not the 21 question, it's only one question. Baba, ukhari lo ngukhari yami ingasi ukhari wabantu esingabaziko. Ekhari ungamuphi into ayifunako lelo. Akazitsho ukuthi ungwako sobani kuhle kuhle. Uzokuceda ichukela la. Ngidiyela mawuloku ngibalela ushukela. As far as I'm concerned. Ngezwe bathi ufika izolo ukhamba nini? Ngihamba ngo7. Yango7 ukhambeke baba ne. Ngiza kuqalela isikhathi. Ngiphathela monate fair. Sidla amanzi kaGesi. Nange ungafuni ukuthi ukukhambisa ngo7 ngowungifake kenye ingoma zakho. Ngivuma kamnandi khulu. Ungayeza kimi leki zokulalela ingoma zami engizihloleko. Bengizofika kodwa manje anginatrans. Yebaba uza kubamba itaxi. Kuba yini ukhonile ukufika la? Uza kubamba itaxi, khamba ukuhlala phansi lapha. Mlaleli, ngumatwetwe umkhupululi wakho wendaba.